Oh, grabe ba? Lapu-lapu mo yun. Lapu-lapu ba ni nga isda ni? Ba? Pirito na. Tapos alimango dayon. Next! Pag medyo ang kani, if this part is medyo niwang, lalaki. Ang bayot. Di ba na may bayot? Tapos naitumoy. So kani lalaki, tapos babae. Ayun no. Ha! May Patol sa isaw-saw kablo. sa oyster sauce. There. Oh my God. Look at that. Boom! There. Oh my God. Look at see. Like Look at see. Ibalisan ng alimango. Pasensya na yung ani kwan. May nagregalo sa ako na Malooy kay na shutdown ng abs-cbn. Nagkana ko ng alimango para daw lamig daw akong panihapon. Kabangag-bangag na yung remote ba? Kani sponsored by LG. Be, taga LG magid niya, ha? Yeah, grabe na ni. Grabe mo nang gingon nga abusado na gini ba? Gitagaan pa kung isda mo. Hilas yun ang mga regalo na to. Tiha may gala. Original gina. Hala, original gyud. Yes. Problema mo gud gumulakaw ka, di na ma-operate sa imong anak, kay imong cellphone ra man ang naka-connect. Mao lagi. Actually nakaulam ko kadjot sa akong bayaw. Kaya nasa LG nga karaan ba pero gubaon gyapon pero marang na lang kaysa katong isa natanggal gyud. Oh, kana brand new lang. But kulbo man ninti. Kulbo man yung taga-delivery nga ga-auto man. Brother, salamat kasi mong kalagot ha. Thank you. Pagbalik na sa ABS akong bayad brada, ilista lang din ko brada. Oh, lagi na balitaan ako gagi boss motong porsigido yung katagaan nagpanihapon. Salamat kayo brada. Salamat kayo brother. Thank you. Thank you. Brother. Shout out sa akong wife. I-link lang ako ka brother sa ko na. Okay, salamat. Okay ka. Very good. Salamat. So Ma'am, LG. Salamat brother. So LG nga kuan supervisor sa panahon sa COVID, mangitag pa rin ka. Muna akong sa mga idol yun ako na ba? Very good yun ng mga tao nga na ba? Mangitag opportunity ba? Kaysa magulat lang o grasya. Brother, thank you. Tapos gihatag pa niya, gipromo pa niya. Ano na, hindi mo siya grabe ba? Lami akong sudangan sa kabitsi. Sa tanan ng mga naluoy po sa kuha. Mudawat at po hinabang karon. Ay kabala ka mo balik na si Hilas King. Palihaw sa ko abre. Isiradaan na minong ko. Mag-iskabit si takarong nga lapu-lapu. Plus alimango baby. Woo! Thank you. Thank you brother. Who's that? Just a follower. Why is he here? He gave me fish and alimango. Lower. Oh, grabe ba? Lapu-lapu mo yun. Lapu-lapu ba ni nga isda ni? Ba? Pirito na. Tapos alimango dayon. Next! Salamat sa mga naluoy. Gadawat na may hinabang karon. Ngayon nakasulod sa ayuda. Salamat. It's 6:20. Look. Grabe na umanragid ang adlaw may galaway GT high. Sila tanaw TV. Tapos na po yung naghatag sa kuha. May nakabutang thank you kapamilya. Dan salamat. Thank you kapamilya. Kay Sir Winston. Balimbing ni siya. Saan decorative ni siya actually. Decoration plastic man eh. Nagkuha ano eh. Diluy din na decoration. Isa man ni pagkaon ani. Mubito na pangutana pod. Oh, burag makupa, apple. Tapos yellow, dako. So,
pirito na to na isda as a whole. Napatay oil. Look at me when I go up. Look at me when I go up. Ella, look at my screen. Look at my... O rugma na lang ni. Ang alimango lang to na to. Kaya na may karne. Grabe siya ni dagan na kisudan. Ako lang sa niibot ang sarap na akong isda. Hmm? Get on this. Alimango ang atong lutoon. Yan ang yapon ni Miss Mukbang na ni. Ato ani wala man tay butter, lamang ibutan og butter ni. Or gata, or may gata. So atong buhaton is oyster sauce lang. Murag gisa din. Wait in there. Ba? Fair. He's barking at the stair, kuya. What did I do so? Hey! Guess what? Let's go to the open. What's that? Follow me, Papa. Look at that big meat. Hello, oh. Hello, look. You want? Mukbang. Init? Okay, sabaw. Na, Well done. It's okay. Ow. I want the big one. They did pray or Yes. they already pray? Why are you... Kabalo mo sa itimailan sa lalaki o babae, di ba? Pag medyo ang kani, if this part is medyo niwang, lalaki. Ang bayot. Di ba na may bayot? Ana, tapos naitumoy. So kani lalaki, tapos babae, ayun no. I-feel ni mo kung na medyo ka, kung lalaki ka, bro, ma-feel mo nga murag na dala ka. Ano, Gabe? So how to open this? Like this lang oh. Dili at the back, dayon you like, wait, this one. Can you made like that part? Look at that. Boom! There. Oh my god, look at see. Like Look at see. This is with oyster sauce. Oh yeah, that's it already. Thanks, mom. Yan. Maybe I should try. I love crab. Ano ka na? Oh, aligi. Atong aligi bitaw. Aling. Joke aligi. It's a Grinch. Yeah. Yes, the big one. There's a crab. You want? No. You want, Ella? Want more? I hate crabs. But, It tastes so good. dapat ka na. Dapat Bisaya. Kuya, water please. Pag kuhan ka, juice ka ng lami kay nga Gahi bulo naman. kaya. Wala ba tayo katungkuan yun, no? Ayaw, ngipon. Ano? Iced tea. Kabalo, oh. Mommy, no. Kami ka ng mga labit-labit. When you were bad kid at school, your mom be like, Nagod kuya, pag may juice kaya. what is that Very cold kaya. inside? It's the kwan. At the kuhan. It's the unod. You like crab. Cold. Ha? These are cold. None of these. Mommy, one's cold. Atong All of these are cold. pinakailalom. Honey, they're not cold. Ha!
Oh my Patun God, sa kablo. isaw-saw sa oyster sauce. There. Oh my God. Oh. Yummy. Abay ka. Ang ganyan eh. Ganyan nito. Ow. Where's my iced tea? Daddy, not Ganyan yung crabs. Should I put 2 iced tea or just 1? One. Mommy, where's the iced tea? Nasa top. Starstruck na sa tingin na sa mo. Ano sa kapapicture? Ano na? Starstruck na sa mo ha. Sa kapapicture. I can't find it. Kasi babaw uy. Very up. Dili. Naman diya. Tabunan. Iyo pa rin mo. You saw me. Adi, you like that. Mommy, should I put 2 or 1? One lang. There, What? no. One. Sausaw sa oyster sauce. I mean, sa sabaw nga ng oyster din. If you want to, you're gonna waste it, man. Naunod kayo. Unuron kayo nga. Oh, yummy. Na siya ikon ba? Yummy nga crabs to. Pag-unod mo. Ayan. Yan. Yan na sa oyster sauce. Yan sa bawang. Yan na. Malato rin. Malato rin crab. 50 per kilo. 50 rin eh. Baso. Sao na kuya? Eh, Shara! Bili. Bili, gutom na akong ero. Ayaw kinipakaon sa ero, kaya na. That's bad. Kita pa. Bili. Ah, the yellow one. Iced tea, please. Basta tambok ang crabs na yellow. Bili. Kaya kuya be? Ayun pa na ah. That's mine. That's mine. No, I called it. No, I got it. No ah. That's mine. mine. That's mine. Oh, Hindi maaway ako. Ngayon na. That's small. So that's... Okay, I'll use the bigger part. See? This is mine. Akong buhok. But not the whole thing. That's mommy's. And Share mo ni kuya. And one more. Dun, 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 dun. Give me, please. Half lang. Half for kuya. Oh, yeah. Okay. The side that's so yummy. I like this. Ella. Like this. It's delicious. Dude, really. Okay, sakit. This one is a fat one, I can tell. Ano nga sa na-electric pan ni Ella be? It went to my hair. One, face ang mga hair. Go. Na lang. Ano siya? Turn off the fan. But it's so hot. Ha? I-point ka dito ang fan. I-point lang dito. Do not point it to me lang. Sa mo lang.
Ah, What's that? untuk ra kapol kay kalimaan yun yung taon. Yeah. Wala kong ilong. Allergies. Allergy. Mami. What's mommy allergic to? Seafoods. Anything. What? Ah, Seafood. I want it. If No, mommy, yun allergy, but mommy, is there more sabaw? Yep. yeah. There. Wait lang. South side. So, kwanto ka? Yes, kuwan. Kanang, Kuya. Go. how na? Ano? Adali. Ano na? Ano number man na? Waiting pa. Ha? Dali man to. Ay, may na sa dito. Was it all dukot? Na. Because that's gahi. Because you're gahi gulo. Butangi og ka ng sabaw para humuk. Thank you. Yummy. There you go. Daghang salamat sa crabs. Yamang tubig. Ow! 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 Hila. Gahit. Hila. Ready.